Rice party! Yeah, Welcome to rice party. Because I was like, yeah, I'm surprised. Alright, KB, what are you doing? Oh, I am packing more. For what? For fall retreat. Cô tông dù có cô luôn nên mua ghé vì mua có cô tao lòng cô tu khen ôi tu nên chênh chênh cô luôn nên rong gạo vì mua có. Mr. President, what are you looking forward to? Hi, looking forward to having all the members eat this delicious Muam. I mean, look at how much we made, and we're still not done. Right? Yeah, no, thank you. Có bự, giờ có bự chỉ tao cùng mà hú ra rong gạo vì mua cá. My love for you can't be described. Alright, this is cooking team. Alright, what are you guys doing? Whoa. You guys having fun? Right, what are you doing? Oh, this is a video? I'm making a couple the noodles. But if it's not good, I didn't make it. Nê lạnh mùa mong xa Nê nhỏ khó tư tố Nhỏ lúc gió sang từ tư lỡ Đu dọa lạnh mùa mong rong gạo Xa nông nê bỏ tàu mùa tố Bỏ cả bù ý tụ bỏ cụ bỏ xê Nhà yêu sông có hoa loa lì này Giờ xa tư lon dìa chỉ đua Lạnh mùa mong đời
得地里切，我心若是烈是邪，地里切里高大爹。冷我梦在，bỏ nê mà theo lời mà mai đã chọn chế lúc khu sống sai, khu khoa khu chia là hai, các sáng ba kia bờ chờ cả, con blong xe mua bờ chờ tu, thọ sao mua ở bể tu, ai chú sẽ có lúc sẽ đâu cụ. Lạnh mùa mong du, không cho có bỏ mua tuần tu, cả trời có bỏ mua tu thể, sao lan chỗ nợ có hồn ê, sao lan lên nợ có lỡ ca, ai nhóm nợ có ý xa, khởi có tê tiếng gạt con ba, có thể đủ theo lòng mà. Sama mo đã cũ xưa lưu ý ple bùa tao bạc có trong gạo có tiếng đi dạo là nụ có bùa tôi mua lon đau nhớ rong hoa lò tôi mê lạnh nô gia ni hai lu tôi share ô lúa tôi luôn đau chính chỉ tao mua chẳng nhớ ý lên khó chia cô qua dòng có bùa cả chia cô hoa có tu có bùa cho sinh cô bùa cả lu tu nên rong ni cô chỉ lo chỉ xia chỉ rong rong để xí lúc kia được có thể xí lạc lòng chỉ không có mơ xí Chỉ
Alex. What is the favorite memory of poverty so far? I liked it when we played Grogger at nighttime and it was pouring on everybody. Make sure you check out my YouTube channel at atao1930@gmail.com. Kixie, what is your favorite memory of poetry? My favorite memory was doing the relay. That was a lot of fun. There was a part where we had to jump over a rope, and I went like, and I just thought it was a lot of fun. Finally, my event has come. The high jump. Like, you never get to do that, but I finally did, and that was a lot of fun. Thank you. What was your favorite part of poetry so far? Honestly, it was really fun just meeting people with everyone, playing games, getting to know everyone like a bit better, especially the e-board members and the upperclassmen. I think that was really fun. Wow, thank you. Yeah, of course. What is your favorite memory of poetry? Bye! What is your favorite memory of poetry? I think my favorite memory is making breakfast. Yeah, I know, I really like breakfast.
What is your favorite memory of Poverty so far?